Pasi e pea me e tu ariku A mea ai se te whakakauka Umu ki sea whawhia e kanu Ka kalaka mewa ki he pahanga nganu I longa si hata a hokufi e mamaka Ahu kau taki koe ki mahofa Eve e vai e fuma peita Tori hopoa i e moto ahina Isi ilanga kari kuku walule i pua Dei lala moe kuni o makapa Tariki a pai pai tu utaha Whakama unga anga e wholau e veema E wana iki mai e mapu awaea Ange a kori kala a hopene o ngona Palu e fia fipea ne ka fitonga Ange a potatala I hapo mahina Kawala pala viki mui fuima Wakai hono ea mohono mama Waka ilonga ia I haka hasola O kone fola uma e o tumu o mua Angi e matangi pe ane alaha E ano fungane I moe ano haamea Apiko e feso kono aka utopua Fau atuai I kala whaiva Iwakia kate ufoki Ki loto o kalani mohono E amasani Atearoa mohono Kakala fungani Sirenga e apiko niukui Iwakia Uku kore ke u whangamohenga hi talawhatapu kotope. O ku whawhatapu atua me heni ka ata mo e whainga maari e koe ni pungpungini. Ke whahoko atua iho mo polokalama whaosikoye pe mo e FATUFONUA fo'ou. Ai a kou heni. Pea mo piveni piukala ke o atu e tau polokalama ko ia. Whaosiki he wikeni pe mo e tauni. Ke mo ke tau hoko atu ke ngahi aho malolo. Pe tau toki foki mai. Hiri ngahi aho malolo ko ia I he tau fo'ou. O hoko atu ai ngahi polokalama. Ka ihene pehe ko whiwhia ke tātai reki mo tolo kainga. O ku mo o si mama mo si lava mai ki lotoni ke tau polokalama. Pea pehe foki ke tiki mo tolo kotoa pete mo toki mamata. Iha whainga maari e te ke mamata I he polokalama ko ni o wikeni. O ku tātai reki mo tolo. Ke tau kau whaosi e polokalama ko ni. Ka polokalama ko ni te maoatu he ahoni ko no whama opo pe. Ko e tau ngahi polokalama ko tau pe ko tau whanonga mai ai. I he kamataanga ta ua au mai e ni ke whaosinga ko ni. Pea ko mai he ni ke whai peha whama opo mo ha polokalama atu ke teki mo tolu. E whakakato ake ngahi polokalama ko ia o tau ni ki mo ake tau hoko atu ke ngai aha malolo. Ine pehe ko whiwhia ke tātai lerei piveni piukala I he laine ke ma whahauka atu e polokalama ko ni ko ilo I pe piveni na ke wholau ki wawau I he wikeni ko ngā ko e tanak tuunga ko ia e korisi sanere pena ke whawhi ko ki ai pa ke wholau ki ai pa ilo I kuongongo sia sino ko ngā whia mao sino ha malolo pe ku totonu pe ke whaha malolo lahi apito he
he lere atu koe ni. Ka koe ngā ku whakawhai marea tai mea pongpongini ke whakahoko polokalama koe ni whakaos ke taun. Ka ku taitari rei koe polokalama. Whewheha ke piven, ai ngā ue he pongpongini mei tongana. Malo pisole. Ya malo ma whakamari. Kore te peke u whakate pe whatapu. O ia. Whailonga rei ta polokalama koe au mai pe whaosi mo tare misi ni. Tare misi. Whailonga ina ki te tuko haiwi. Alu peke. O ia. Ki whitoka ki ea mi wawao. Ana hoa ki momoko koe. Koe whakatoa na whawhiwhia peki iawat ki wawao. Koe. E unga pe mo tau whai nā, mo tau mango. Koe, kono taimi pe foke ai whai nā mo ngahi akau fuai wawao. Neongo ai neki velange. Ka kono taimi pe no tainimi. Ai wholau ki ai pako tui. Mako ki mea pe foke mao ki momoko. Ka ku hange ko lau. Ko taimi pe malolo. Taimi ko tu whea mao si no ki angha malolo. He tainimi piwe ni. Mai pe ke poloka whaasi mo e. Kola pe ke mao pe haiwi ke whakakaki. Kola pe ke yongo mai pe. Ko ni tu foke ni ko e whanonga mai polokalama i tauni. Ko tui ko e taimu tau no fosio to ai ki mui ki hala whanonga ku mao pe ngahi maari e lahi apito ai. Mao ngahi mea kehe apito ai i he whanonga mai pe ko lahi pe me ngahi mea ia ku hoko. Ka koe anga koe ai wakai atu ki mui ki he lere mai ai polokalama pe mono tamu a kono whakamama. Ai kakai whanua ki he ngahi mea tatau te whito ki he system i ke whaunga. Nge ngahi mea ku ai tui i he lau koe mohono whawhia naki mai koni stuto ne o koe ai tui o ku totonu ke whaha ki sio ki ai o koe ke fuwhena pasia mo tūkunga koe o loto ngani he whanonga. Ka koe unga whoku whaatau mua mau pe pivene polokalama ia ke tuku atu ngahi whakaukau ko ia. Mo whai e whe pōtala no aki i he whunga te pule ke sio mai ke he māma. Ke lava pe ke lava kakai ke nau talanoa mai ai pe tau talanoa atu ai. I he taimi koe ni aho ni ku whai program wha ausi koe ni kamata ke o asi mai ko mau kohe kamata ke ongo sia si no lahi ai ngahi whatongia ke whai. Ka koho wakai tu ki mui ki he lere mai ai polokalama FATUFONUA o ku whewheanga o wakai ki ai pa mo kaweinga koe ke whamama kakai. Ke whia maari e pe ke tuunga whamama koe na iau ki ai polokalama ki kakai pe ku e te whinga pe te whinga ki te saiange i he lere koe tau kahau. O te solo koe tāpua ki lahi ni ake. Ke whanua pe. E whalukufua. Kakai. Ke pehepe ke kau taki. Koe. He koe maari e whoki e ta tangoto whakafoki. Koe ki o maurere iau pe nei kamata polokalama ni ane whe so. Koe. Mana kui pe au ia. Nā ta nā ki whaangawe mai pe whoke e toki e ke mai pe opinion to ku viu ki hai siu. Koe. Ka koe mahu inga whai platformu lava wahe e whakaukau. Ke lava o toi whakawhaata ke mahino ngā dimension ke o coexist pe whai space e taha Koe. Kai ke hoki. Konga mea nau hanga whatonga he kui wawau. Pena ue aki he mea tana tunga. Ai ongo fo i pila koe oku keisi si ai e whamatunga ai ako ai education se. Koe. Tau taranga i wha mamai lahi pe ai mahu inga literacy mo nimresi Kai ko kuanga i kuwhatonga e nau to piki apu pehe kusio ki hanga e whakalere programa ko tana tunga ke rana. Koe. Ai mata vai koe ka au e kusio ki he nimu resi Koe. Moe kuhanga whatonga ngai ai e
tau kei nofo pe I he foi le volo uluaki e literacy. Ko tau tala noa I koe o physical space. Ko physical aspect o mo ui. O ku lava ia o tala noa. So kai mo tau elevate ai ke foi abstract level. Ai go hu mai ai numeracy he. Pe fo ke Galilei ko fika mathematics language na tohi aki he o tua ai university he ko ranga ia e kusi o ke unless and until tau hanga o whakapapau o kulava o mateu e whanau me I foi espeki go ia e whaingata ke tau lava tala noa uhinga tau tala noa foi space ko university o kai tau lava sio aki o tau mata e uhinga ka uia whamatala ko scholars ko e kau aki mo mahuinga e fika ke tau lava o ilo whakapuripuri o logical structure o university Yo uhinga levo ka te au he kau foke mea nau whaingata ia he kusio I whare ai lava na tō whakamatala I mea whakafisikare ka koe matasio ata koe ke te sio ai neongo koe ke mau he potunga aue neongo koe ke mau he whare ako neongo koe ke mau he organisation ka kuiai ability I he whainga whakaukau whakanimuresi whakawhika ke te lawa si ki hingahi aspect dimension kai ke fisikare he ai ko sio ke ai tane ne ke pe he sisu pe kakai o ku mata ka kai mamata ai ko tawla to sio ke fisikare ka ko mea ko ke te lava forecast e hoko ni ko parparema e ka sio ke mea ko ni na tau mai ne kai ko ni a ko he aho nai ma ho ke ka ko o ku fao asino pekia he puti he o sio ko ki hanga articulation e kakai ai limit ai whakaukau he mea descriptive me pe sio ki ai he kai ke so alu ni na fihia na tole whanau fihia na tole to ton ke ai o ufi ai o ai ha mea o te sio ke kakai o mon pe ka ki au te tis to mo uta whakoa the focus should be how can this event happen right in front of our eyes he koe whare kai tō mehe, koe whare nei karapu tō mehe, whare kai lewa e taha. E whangato I pe wakai mo ai. Ai whangato I pe ai ka. Koe ku whakaamua koe nau whakaamau ki whanonge. Ki he whirawha ki unau tala noa mai na sio whamui a hai I whe. Ke nau hanga whehu ia. Pe oke I malu koa ai tau whanau. Ke nau o tain out he ne hoko, malawa ke hoko. Ke na hanga sei ni, ka pau ko ha issue involved koe drugs, koe tāmate, ke nau tala noa mai he uhinga. Ke ne hanga malu I ka ha u he koe society, koe ange whakau he ko haa o pito he mea koe. Koe aluat koe ki wawa au koe whakatala noa koe mo vela. Mate koe he vela koe e whare taha, e whare ongo mandala. Me he pure ako ki he kau whai ako, majority e kau taranga. Koe ke nau, hange wai ke nau, koe ke whiwhile ata mai ia. Ke nau awea pe koe hamea nai hoko mooni. Hamena,
Ko me ko na ki fa ko wa fe hu go kia. Fe hu go ka ke ni ko fe a e peli. Ko tari ko ke ni. Am I my brother's keeper? Hange ko ke ya. Ko e ke mai ka au ko. Am I my brother's keeper? Ko si ko I va It's exactly the same attitude. Ko ko ke ko hanga si ko te toki hoko pe I hoto loto whare. Pa te toki tangi lau pa te oi au. Ka ko ne hoko mahe loto whare ke he. They don't give a hoot. And it's said in au ke usi au pe he. He ko e rito foki. Ai whekau kou la e whakopara noa. Tui. O whehui ko wheho kau ngā api. Ko wheho kau ngā api. O wau beki ho whili. O wau beki he tarisi. Mo taha iau koe ko hau. Ko siu uoka ko Samelia. Koe hanga e whakakau o koe. Kako eke koe pe ko hai ho neipa. Ko whehui koe a. Ko sio koe he sio koe. Ke pe nau pe heo ko wawau pe. Ilo foi fusia ke koe wa. Mea lere. Tui. O hanga whatonga. The whole country suffer. Ai foi matawai wai koe. Koe ke te whehu. Ia a taha pina anga whewe. Nofo na tolu. Tai tokanga kau polisi. Kai ke professional e nau ngā aue. That is very ka au. Ke au koe. Whehu ina te toni nau eke. Are we safe? Is our government doing enough? This is the repercussions o drugs tamoi fai toko na tap. He foke mea koe ni ia. Moni wha lau ka akirisi kope. Parapare ma whonuan. Koe fai toko. Halavea ia pa fai toko ke mou. Koe sio ke kau koe ni. Koe sea koe komika kato e aho ni. Koe ia na sea he whare area aho koe. Nā ni hanga pou I fu. Drug cartel mei Colombia. Pa ne whai tohi. O whakao rere I ke wange ne visa ke tūta mai ki tongan. Te gai ke na mahen pe te na whetau laki. Ka koe whehu I koe. Te tau whai. Hanga whewe e ne nofo pe I tongani. Pa na maheni mo tangata. Drug lord I Colombia. Pe ane hanga o whai e tohi. Koe tangata rere. Na ngau e mai I the polo Australia ke kesi koe. Ko excuse ko na o mai me attention yare a ko ya o kai ke admissible ai fa nga fa mo ni o ma o ka winda polo ko hange ko record ai fe telefone aki ene pe pa na drop ure wa ke si ka ha me ho ko a ho outcry ha ko tu telefonua o kapu he drugs ai fo na ui ene a fio symposium ke ai tokanga mawahe ki drugs. Talu pe o se ui ko ia te gai tau toi whanau. O sio ka mea ko o ko loto mamahi ai. O tara no pe ko ni. Os pa nau tu mai rewa tala mai. To mai panga ni ma miliona. To ka hongfuru miliona me. Tu hau e kakai. Pe kono whare mo tu hau I mai kakai. Ha hongfuru miliona ke tau hanga o veti ake palparema. Talu me ai te gai ke tau whanau ka hai report whafok mai. Mea pe tau whanau ai. Matehe. Oko ka atoa ko ia. Kai peke ke asi mai kau polisi o tala mai. Koe mea ke uhinga lere ke kaka. Ko whehu I. Ko hatonga na ien. Ko hakaha uen. O tau loto lere ke tau kui hifo. O tupua ke tau whanau ai. Kai ke solo. O ki a keru I tawe e ko. E whamataka. Whamamahi pe foke te whakau kawat. Ke ua pe foke o mo whare maa solo I whanuan. O whare ako, o whare loto. O whehu I whare ua I ne whai hano whatongia. Mahalo. Kaike. Mon lahe pito ai whatara noa pe whai piveni. Pea ko tui mahalo o ku mamata pe kakai ko mea koe koe hoko o ku nai whaita I le rei pe ku mamata kakai ke ia
pe ko tu ku ai pe ka kai pe ko fe ma hu inga ia ko ha ke to tonu ke fe hu ia ai malu ko ka kai he te sa tu ko o wa ngai me ia ku hoko he tai ni o ku hoko ne hoko mai o ku hange ko ke te fu na toko taha kona na tui he mea lere pe mea lere ka riak pe ia i he hala mai kona i whetu atu kona i weitongo weitongo waini ai ana e tau pe alu ka ke whahinga ongo ia ke pehe ke te ofa na te tau he taha ko ia pe te whoki mai o ka ko uhinga ka ngahi mea katoa ko ia me ke whelawe i pe kawa malo i ko drugs me umea ko ia ko ke mama holo ia ai pe mo ka ko mea lai taha ko hai mea ku fai kautaki ke whapapau i ke oku malu ko mana tui mapeo ke whaatala noa ma ope he FATUFONUA he konga he konistuto ne ko e whatongia ke whapapau i oku malu ka kai fonua ko tu ko ke hui mahu i ngai a piveni to tonu ke whai hano tala noa i he ngai mea ko ni ku hoko ko ia ko tawa ko konistuto ne to ton tangata tonga ki amanaki ko ne to tong tu hau o malu he pureanga ene moui ene koloa ene tawataina ka pate ta sio falere e solo ke u isiu koi ka pau ko u keisi ko ni ka pepe a bribery ai ngone to boss na fai fakiki ai e fa mawanga pe ko civil case pe ko criminal case na o fa tutu ni ko fa maltangi this is criminal case koi sai ospa mo ua ka minister to tolo to ya la pe pure anga ia o fa nga we gina to koi ka ha fe ka un tara mai ka kai o fa ai no ai ko pe o lahiang ene mau lahiang ene mau ki ka kai fonua he u se feel the town be alo ni ka te ke ka polisia pe ko uhinga foki solo ko uhinga foki ai o mai lao mo con istutone ke bring order ke no for community ke lava pe la yo ne ko exist for that pe mo la bisi ke o hanga he malohi o violate ai kawatai na vai koi ko ke sio ke isi ko ni ko ne hoko ko ne mate ko ni hono fao i he puti o te ke ai melere ki tahi that has to be organized ai ku ai sio ka fada no me ko ni solo ko e taimo ne motu ai ke polo na ko hanga o analyze of the situation mo feitu na motu ai ke polo na ko hanga re watu kwa ki ha institution na pe ka ye malava ina fa ya ku tape ata wa ne vested interest ke ne ala tu se ke polo it has to be an institution because institution ko ya ko taha ni ngai me te ne mau it must be fearless ko institution ko fa na fearless ko ya ko ke na o preku na tol pe mau pe ga ye mau ko isi ga na tol pe mau if ko no wa na political backing wa taha i hona tua o ku maka tu unga e na mau te fearless ko na wanga analyze faka look for anga tu faka tau ke na tula ko report mai me reliance vaka ko na anga ko o repair ke polo analyze ko na ko hanga wa conclude ko ye ha ka taha i tongani e possible hanga wa tu kwa ki kai ke hanga tu kwa ki ka ko hanga ino o identify pe ko fe ha ka ta pa institution ko forma bo tan so tia beta o na ma o fiares ma o peki ke na fai me gon
Pada aku lea ko whakataha kia pa mo e tupere ake. Ilo pēo so tia. Ko wahe pēo e whakau he nau hoko koe puat. E ku mahu inga ke ilo. Pena hame na mau ki. Hame na whai ke assets. Ai kakai ai whonua. Sai. O hinga fo ke whatanoa. Oscar atoa mea koe ha. Kai ke kea mai o whorotia. Ke nau whakatotolo i ke mahino. Koe ha koe ke whaito e lavea. Ke lava whaito. Ko isiu koe ni. Hange ko isiu koe wawau. Te tosi lava peo tala. Wai e mea. Palo pare malahi e whanua. Koe whehu i. Ha uhinga whainga tā i ai. Ai o wholoti. Ono investigate u mea koe. Ha uhinga. Kuai ha taha ho nau tua. Something. O whemau ke malui. Kai tae aonga i whanua mai. Hako tupu ai whanua. Koe whainga, ka kono mau hoki. E sio. Koe uhi koe tau mata kai tau lava mamata. Fata mai ke te kowi ki ngā weanga. Ta koe mea bene hoko masi. O koe whuke ngahi paloparema oku hoko hange koe ni. Pau tau whenga rewa ke solova ai mea koe ia. Ke whai mo whawhia maari e te whita ke whamiri pa mo kakai ke na wongo whia maari. Ka e tem tatau pe koe paloparema e koe au te lahi ange ia mea koe ke lava. Ka pahi ke lava kakai o fusio le rei ke ngahi paloparema koe ia. Ke lava ke whaha ngā ua ke ai hange koe whihu kou ke lau. Ka pau o ku tatu sia hole ngā ua e kau mau mawhai mo kakai kou totonu ke nau whai. A hono whakatotolo e ngahi mea koe ni hoko. Ka pau koe ai hataha hani ihi po hataha o nau ihi o nau tua o ku whenga i ke malu i he umea koe ni. Pe e hoko re vai ke pare malahi o ke ngā ue ke whonua tau te whita ke kakai e whonua. O ku te fu palapare mai a pivene te fu lahi ange ia. O ku fu palapare malahi a pito ia. Ka ko tu ka taha ia ngahi mea o ku lava o whai ke tala no he whatwhanua ko i ngā ke sio kakai o te sio te loloto atu mo te mawhao atu ke u palapare malalahi ko ia. Ka koe ka whanki mea iki holo pe o tau lava pe o sio le rei ke he tainim ka atoa. Ni tu ko he tainim fu palapare malahi apito ia ka pa upehe e piveni. Ko ia sol. Hange ko whakalawe. Ko taimensi ne taha. Ki lava ke whawhi maari ke whamili. Ke nau ilo mea koko. Ka ko taimensi ko uloloto. Ai ko koe o ku ngā we ia he ngai whanua māmangi molotu ange. Ke nau ilo mea nai hoko, ke o ngā ke ua toi hoko. Ua toi whau mai he whai lua tatau. Ai hala kono ngai whanua. Hange koe ni, kai ai hawaka e ngoto, pe aha waka puna e pā. Neongo e fu whakamore, ka kua pau pe ke whinga, ai ngai whanua ko ia, ke nau ilo ai tupu anga. Ko hea hono uhinga, ke nā wako ai, ke kaha u, ke ua toi hoko hawai mea tatau. Ka sio hange koe ni. Hange koe asika. Ngoto koe asika. Na tau o mai lewa ai kau whakamau me i muri. Ke Royal Commissions. Ke nau hanga whekumi, koe ha mea nai hoko, koe ha, ke ua te tau toi fau mai e mea tatau. Ko hame na hoko i poti. Hala ke te tala no ai whanua, makau taki whanua. Kai ke, ko uhinga whoke whata no he kulahi, loloto ange tau parapare mahi mea tau lawa seki. Tau mai lewa e mea ke. Tau momo ke ni hanga o kawa apu, angai foi mea, o si lava be. O kon whano whai te me taha whakatumtum. Pe ku ilo ina i tongani. O ku sio mai pe ngai whanua. Nau sio mai pe ke mea hoko i tongani. Tako ngai ability whakateknolosia whakasatelaite. Nau la pena to ilo mea. E kako privacy ia o sovereignty. Pau e whoki o whakaukau ke mea goi ni.
Nei pe fine pisco nei. Toho I mui so. Na ke lava ka stonga nia o ke lava ka stonga nia o fato tolo. Le tok ma information ia me America. Ke to ta ko na ni fa ko. He ngai ability fa tinosia. Oi. Ia na konsen na do he ko na citizen. Ko poini ko aku ka pau he kai ke tau fetu toku wa he fonoani me whakapo uri ki he mama. E alo isi ua ni ke kovia. Pakono toi kovia ke ko toi o mai kau taki lotu e mai kau whaiwhi kau. O malui whainga whahu peheni. Mona ya pito he ko sio atu ko taha whakia e mea na mao I ho whamatala pe ko tui o to don ke tolo loto whakau ko ia I he programa wha osi ko ni ki kakai ki na whanongo ki ai na ke whehu I whake whakau ko mea pe ko whai kia mea ko ngake institution e ua o ku whalala mea ko lotu ko lotu pe moe ako ke ongo whare mama e aku ne hulu ai ngā mea lahi ki tiki tau tolu he tau no fō ko lotu moe ako I ta wani o ku pau ki ai taha ia na o peke whakatolo ua peke taha o ku ngā vai no whatongia o ku uhinga I o ku tau unu koe ke whaha unu ki mua o pito ke māmaka kwa nge o ku ki taka holomui ki lua ki mua mo holomu lahi ange holomui he lua ki mua ki whakapouri e piveni. Oi. Okay. Mahalo ko uhinga e ko au mai ke tau mui ko ne tapolo kara ma ko ko have o sin. Ora ki ta o ki fare are asi o ki tu whakau I loto. Talala vere wa hulu mai aki me foi perspective ya ke me ho ko tu ai. He fonua. O tonga whaka ofan pa wai I lopo ko tau hu ko ni te tau aluki fe. Ka pau o kui kai ke hoko ai mea ko ngahi ola mo ngahi fua ko ni tau sio ki ai ke ne ako I tau kau taki kai ko tu ko ni e sio ga ako mau inga ai ongo institution ko ni ai the monarchy and the nobility ke nau whakau kau le au pito ke mea ko ni hoko ka fo ke mea nau whata no ke kau no pere I whare area. Ko uhinga pe tau palpare mai au ni ko ngau ko tua ki a kau no pere. Na na tua ki mai kau whawhanga kai una tola. Ka kai halai. Ko kau whawhanga kai una u. Te ke nau maheni nau topi te nau. Ko kau no pere. Ka ingata ko si oange e nau estate. Nau malfa ekonomika pe nau toluai. Pena na dohe kakai go nga ko ke mau na konkrete urakia ua na fe mariaki na fe mariaki pena toria na to na mari family bembo fe mariaki o pena to lai o protect pe na nga estate mo na me na fe fu ka venga aki pa una mahen ko ka fa kakai to ta fitu ko to o mai pe to mahen pe campaign ko te ke loloto ai ka o sia pa tra kakapau na mo hoko ko traditional leaders ta mo o mai ke whakari taula whanua mo whaunga pure whanua ke pure I le reitu hawe kakai. Pana mo whai mo tō mea kua tene malu I pe ia ne afio. He ko mo tolu kau au whiwala mo tole ne afio. I ho mo tui tau ka hewi ke pure I le reitu hau. Ko mo tui ka tau ka hewi ke pure I le reitu hau. Ai kakai e fia kakai ko tolonga ia malu ai ta ene afio fia ene afio pa te tau fia whakalufua ka ko ko mo mai ko tila ko mo vete ni I fili pare mia ko si ko o holo ke fili au he e ma wa I whainga mari o fili he e ma wa me ene ka I to ton ke asma me ho ka ko tuunga palo pare mai ko loto ia ai palo pare mai ene au mai ha ka ko fui le vai e solo
Ka paure wa ke mo tui ke pore le le tu hau. Hare wa mo makatunga mo tango toi fa ya. Mon habito. Piveni ke taha ai ngahi mea ko sio atu ko ngahi program. Tai me lahi foki o ku hoko ngahi paloparema ko na tatala noa ke hange ko incident ko na tok hoko me alere ko ni nai. Uku ia I wafawa. Ai ku ia sino ko na tok taha pekia ta mo na kina tol. Ka ko uhinga ko daim ko hoko nga instant pe ni o ku mari he ko daim ko ku fai ko report ka kai ko ku na ma o nga mafai malunga o ku ta mai pe ko was fai nga we ki ai pe mo ham ya ka ko manat foki ki he fa mama ko na ki fa hoko he prokala ma fika ko asika ko daim na ku si o le le ai ke fo report ko asika I hono atu ko ka kai o mai ka kai me muri ke na o mai ka kai lere, ka kai maalunga ke na mai o whai fi whakatotolo. Kai ate fo I tu uni koe mea ke na o whai na o toria. Whakangata pehe ka ngofua ke mo whai whakailhata. Ka ngofua ke ha, ka ngofua ke ha. Ko mo fo I whai pe fo I whekumi o spatuku ai. Ka ngofua ke mo whai mo taha whai ngā mea. E ko tu ko whahinga pe tenia. O ku lahi hono ngā ue aki. Pe toi ai mo mawhai toko lahi e ahoni. Ko ngā ku ai pepe mea ke sio ka kai nei whai ngā ue ki ai, ka ku whangata me alahi ia, I ngahi pēteni ko ia, ke ua lava ka kai o, ke ua lava ia fuwa o ala atu e, ai mawhai ia ka kina o tolu, kai hao pe ki whalukunga ka kai ia goni, o ku nau nofo I o lunga lahi, fu powerful au pito, I ngahi, I pure ange ka ngahi, pe nolo me hafu e whangi mea ko ia, e piven. Ko ia, so koe whakatata mahino ia solo. He koe uhinga whoke tau mai, e nei whakamore miliona, ai foi Royal Commission I tuk, me tau ka kato taha, no whai foi, peko me mai na ono, no whai. Koe ngā ue lahi na whai he kau tau kei goi. Kau hange ia koe atara mai ke na o ukufi ha mea kai nono ho nau ni mamo nau wai ke na o ukufi mai. Kai ke solo ko whakapapau atu. Ka pahe kai ke tau o vete mai umea goia. Kai vete la whanua na ungi mua. Koe hana uhinga, he koe ke tau ako tau tō. Koe hai whakamoni koe ke tau ako. Koe tangata ta tau peni na ne tūtoni ke whakatau e waka. Koe ni au tangutu mai koe sea ia. Koe au whai tūtoni he fu waka wha ekonomika whanua. Reserve Bank. Ko mō pehe, e to ia haola e lelei, e hao me whai naka kai ta tau. Whase se le pe tui ai. Uhinga poi ni solo. A oe o hai hio nau ni ma. Koe eke koe whai. Whehui whoko hai pai uhinga. Makatonga nai ngoto ai. Nai hoko ai tisasta. Koe tari uraki. Koe rak fwoi se tesi koe. Ai kau whatotolo koe ni. Ai kau Royal Commissioners. Whakatau pe waka ini teo. Koe kamatanga koe kohsi ai tisasta. Hono whakatau e waka. Foi koe hanga foki ai whainga whatotolo pehe. O nau pehe koe tapili na e ha. Pe koe te nau alu ke ngahi mea wha teknika ai. Pea uhinga le rei rewa ke tau o komi ki ha. Koe ni au kamata pe ia me tama whai tūtūni. Koe lolo toi problema. Pea kou tui kata mai ngahi whanua me kau mea koe ni. He tala, he o atua tongani o tala koe whanua lotu. Ka koe whakawhotunga o atu I ngahi fu ripoti koe ni. Loi pe me mua. Nai kawai pe pa moi lot. Lot talaketi. Raki tutuni pe koe attention iare aho koe ia. Puke mai mo ia koe whakamon loi. E koe no inga nau loi pe nau tauria he rotonga koe. Ka koe nau toki mimio pe. O iku pe ko nau tole ni au whai tutuni. Nau tole au whai tutuni whamawanga. Nau tole ni au whai tutuni mai he pankepure. Nau tole ni au whai tutuni mai he. He whataka wani. O hisi o ke whamamai. Pe te tau alu ai ki whi. Ka he kone tō ana kone taimini. Ka pau kai ke tau whakaton. Kai ke tau mamau ta ton me fuwa ta koi Solomone poko Papua New Guinea. E tau ke I operate pehe.
he lifia he operate pe he tupu le fonua operate pe whakaukau koe whaatau to he foi uno whena e kosi o motu tolu patau pe koe whupulu kau pe koe whukumete o aho eitu ngai mea ko ia ka paka ke tau whatonto e mo oni le mai umea e ko ia ka koe ka whitu ia tene awe tau tolu ke tolonga mo tulo e tau langa whanua Koe ne tau whakata ni mi e piveni, koe o wai e toko lahe kuna u whehui e whehui koe ni, ka pau na iai hatau satellite ko tau mea ia koe e toko ni ki he tau teu tarifaki ki he tau waia kei polo, hange koe na tau whaatala noa keu pau kia e mea ki o mai o tu o teu ki aho koe e mau ai e ku alaki. Taka pai na tau mea pehe e lava he ngahi mea koe au tau ngau e aki koe CCTV ia ke lava o hulu aki ngahi whai hia la lahi koe ni mo whakalilifu ku hoko e kua ngani tonga. Mahufu mama o whaame koe ia. Pau na tau laki ai peke whalele tau koni sutone ke tau laki whapapau koe o ki whalelea kakai mama na wata mai. Pau ki ako E whai ngofua nge ia e? e mai ngofu ange. Mon pera ue ka ai staini. Oe mea whakamore ai ako. Education cost money. Koe. Whakamore lahi ange tai ako. Tau hala pita dorme kamata. Katoa umea koe whakalaka wha teknologia hange koe kulau ka aku. Whainga tā ia pita wawau. Moha apai mo tu he whetu taki talu me moto e kei polo i sanuari. Au ke ahon ko tise mai. Tau kakato ne ta. Solo, koe ke hanga kakaia whatonga. Pa koe ke hanga he kautakia whatonga. Koe ku tā mai me wawau ki tongani. Tā mai palala pe telefoni pa tā mai koe na mau haki foi. Laineu. E ki malo yange. Tamde ile telefoni ka tā mai ya. Iloi ai cost ko ya. Tau edit up. It cost our lava wen mai tau kau hapai. Ai whakamore lahi ka nau tolu ka wai ke tiliwa. Ai foi ola e koe na nau whi mau. Kakapau, siokie, kakapau na nau tari. Ai foi project na mau whakatutu he taime o agrisi. Ai Pacific. Pau na nau tari ke hoko a te mea wea. So lo vai palparema koe uraki. Ua. Te nau hangare vai o identify tau over excessive ai kei polo e ke taki. Whakatatau ke utilization na motu. Lava le rei pe he foi satellite ia o upload mai o hange pe e nau communication na toko speed. O speed i koko provide he kei polo. Kako ha palparema. Kako ha palparema. That's the cost. Pai tai ako. He koe na wau sia ia he aho ko ia. Koe ke au ia ke whainga dimension kon o spatial operator satellite. Loto mama hila he aku he kui he wawau he kusioke. Mate a tourism. Palaparema ai wakapuna mo tai pau e wakapuna. Une hanga tamte i ai pea whakanatula ai tourism sector. Kovi ai communication ni hanga i pea. Kai ke he sol. O mahu inga i au ke tarnoa isi uko ni. Ke tofu hi a kakai. Ke hunga ke nau whai tutuni. Ke taimu nau whire ka whafunga wharearea. E ka pau he kai ke loko mou ia wharearea koe whitu ia. O ne tisaitia e governing system. Governance. Pai kai ke loko mou ia wharearea. Whaka au wharearea hako tupe whono. O kou ho haa lahi pe mau solo. O ku whanau nau osmai nau ako. O ku tana tuonga ku taine ta. Ko medical doctor. Au kamatanga ue a wha o sanuari. O kou ho haa he o kou loto. Ke nau ngawe i atakai o ku malu. O wha lawe foke mea ko ni he ke ngawe ko he region. Ai ongo i koe he kau colleagues. E ko haa pawahe. Ki he system whakaako.
ke ensure wai no one left behind. When now for no mai ke au a ko le be fa now o ku now si o go ke tau ni e ku fa ki o very passionate about that. Yes, monia bito o kai ko kuari aku ke ko nga ke ako le fa now ko kuari aku ke ako le ka to ngai fa now ke he ko fa now go ke ako I o now tole te now mau fa now go ako ai mau inga ke tau sio fa lu fua ke tau lava coexist as a community moving forward as a community ke owa asi fa ni so ke fa me na loto ko ke owa asi ono ia ko ka ke ni ko fea e peri ko tari ko na mai ke ni am I my brother's keeper ko attitude ko fa no ngai baba ko attitude ko si ai tonga ni hange ko ke na ke ana autoria ka owa na hoko mai o na loto fare si piko ia he ka ko yo ia ko amanaki ke kamata tau fo ke tau hanga mua o mai whakaukau o community approach can rebuild a hala whanonga ka hawe whanuan me wafi watolu moving forward heka ikai ke tau whakaton wen ta ke amanaki peha aho te ke mate ai o whakaofa ka ko whanau Ngon lahi apito ai whatala noa koe ni ku ke whahoko. Pea ko ti mahalo koe kau ia he konga lahi o tau whakaosi ake ai tauni. Pea lama koe ke tau whoki mai koe tau who hange ke whamatala ki ai. O ku lava ke tau piki nima katoa me kakai o tau unu katoa henga hi mama koe ia. Ke tau unu katoa ke ngake kai lava ke tau. Pea koe ngā nau lue atuai pe hange koe ko whamatala. Ko whare area o ku whie mau a pito kakai ke nau. Whakapapau i a pito o ku nau ave ki ai kakai lelei, i ako lelei, ke lava ke nau o ki ai o whai hatala noa, ma whai tutu un lelei ki tuku hau e whanua, koe ngahe koe whai tu ui a whai mea e u whai tutu uniko ia. I taimi tatau pe whoki piveni ko mana tu i hake he tala noa koe ki wawau. Talo pe koe osi koe motuhia koe ni he puna ai a fia mau e nau ke ipolo. O te kei pe ke te lava ia o fixe ke ipolo ko ia. Pea koe ngahi nunua ko ia o kai ke ai ka mea ke tarifaki he tainimi. Koe ngahi nunua ni koe tala noa ki ai telefoni ia ku lahi pe ne palala pea osi kretiti a kakai pe koe ke aki mai mea. Kaku tau whaamu pe e waweni. Kaku hange ka te au ko whanonga o ku ngā ue ki ai pure anga pe koe kautaha kei polo ke toi whakafoki mai pe ai Pacific ke nau mai o ngā ue aki nau tolu he mahalo i he tau fo o mahalo po ke hae pive. Solo ko saine TCC ia mai nau contract na tolu mai Pacific Koe. Ka uiunga whae whakamore ia o mea koe na mau hanga mau tolu fo tutu me wa te kei polo he aho koe koe kosti ia ko tāno ki solo koe ka ki mua te u whakao si solo ko whirawe ki mea koe hange koe o whi mao koe ki awe ka kai ako lelei ki whare area that is half true he whakaukau ko ni solo wai whake rea ai Martin Luther pehe educating the mind without educating the heart is no educating at all. Ko uhinga ko e ku lau pehe aku ia. O wai pe taimi au kai e fie mau pe e malava pehe he tai ako ia o huki whare area. Ka une mau e lau maari pe koe loto ofa pe teni o hake kakai loto fei lau kene o hake kakai o malonga ngene si o kita o whakatanga noa he whamalologo e mea kotang ka pau pena e hange o taimi na e ui whoke si sue ni kau ako me he kau tau taipe me kau ngoue ene pehe he kau satusi kau faresi me kau lao he aho koe au ka kai tai ako
Ko time when na usia je na fa hoko fatongia. Na hangi na tol hakaka yako. Ko time when na feo ya. Kama ko na ge yako. Ko tali ko na fai. Iyo kana ia fasi suya. Na ko uinga lele lahi yangi. Tahapta yako. Ka une mawe fatu ofa. Kene tu mau into se kakai. Ko tau palpare ma tau tolu I fare area. O kai ngata pe ene ai ene taiago. Kau kai ke ne mau. Ai nau ko e fa ia si su ko tala no ke to hi. Ko fa hinga ko fu puri au pito. Ai ko mo ni leva Martin Luther ya. Educating the mind without educating the heart is no education at all. Ai ko fa hinga clarity of the mouth be ke o te tau pepe o tamai uta ya ko pa ke. Fe mau be ke tau hanga consider o expect pe. He koe ko kwango kusio. Ka pau he kai ka pau te hu ki loto te siokiti. Te tiptou ki tai he fulah yange ai foi tau hi vai. Fulah yange ka pai lere ia te lava o cocktail mo nau tolo po te tu toko la ya pito. Ka pau he kai te o hake fofonga ka kai. Ke maalunga ho siokita. He kai au pito ke hoko ko palpare mai fale alea. Ko au ia hoko au ia ko palpare ma anau toli fale alea. He ko na ku hu au ia. I he falala e kakai te oha ke hona ufofonga o maalunga nge siokita. Koi. O fatsolo. Koi. Malo pito piveni ko tui pe ku ali feu ngai ta polo kala mai hon ko nga ku bagi ngata ko ha tu nga ai hopo o ku te aha ki update me hopo ko ne he primary no fa ilo ko pe ku te ke whakalongolongo pe ai te mai no me. Os fa hok pe fa mawanga I'm not going to respond. Ko veve ka do pe no pai mai. Ka ku ke na hana tolo expectate. Ai ko ta hao no ko ni o sanuari. Koi. Ko ui le vai o mo fa hai ke o mai o me a ko pe ko nau mau ke nau fai. O winga toton ke toi fai ngofua nge ke nau tolo. Ai mahino o kai o mol ha tai me aku ke te ha me ke ho. E ko no mo di ko na ku ka pa ve pe da mai ho. Koi. Kai ko ki fe ma ve ki update ko nga ko o si ko ni bata to ki foki mai ko sanuari. To ki sio ato he u hokoko ko ya he ku ai beni unau se ma ke nau ilo mai ke ka ko ti mahalo ko na ku ke update mai be te to foki mai ko ma ta ha no o sanuari te mo foki e ko ki fare hopo ma ta ko update ya pe lai ne ko ya ka ke biveni ku fa mo to he laba ta proclama he ani ko nga ko ki wrap up pe da fra hok ko nga ke ta fa o se ke ta un pegu kai fuki ngale deu ko u proclama ko to no posio to ke ngai proclama ko to ko da lere mai ai me ta ko o si ta un ko me ko ta la no ape i sistemi mo ngai me ko ni pegu ko ngai si no pe ya ku lave i ko ngai proclama ko ya ko me ku ta fa u ko ka elite ko ta ma powerful op de olunga ko na to lu fa ta wa to ai proclama ko ngai ko no follow be he ta fa ki ko sistemi o tu utakai holoi pa unga ulave da blokala mai ka ku Ko mai tu ni ai. Ka fai tu ni Once you in the leading positions, pau ke accountable. You must be accountable for your action, more decisions. Ya we hanga go falta no so. I am prepared and I'm accountable. Tatabe po ha decision go fai. Yo malo lo yao pa waye. I'm not doing it for me. I'm doing it for the people. So, yeah, we are. Popo aki Christmas pe au ia ki kakai fonua. Mo tala mono ki tau fou. Fa malo la he ko hala fononga
mai e motuani me talo e kulok tau neni. E halafononga go yana. Ko credit ke kakai e fonua e. Ko family una toni a pito motuani. Tau te fito ki he family patoa. Na hanga toni a. Popo. He kono moni ko ka ki hala fai ngofu. Kako e toki matunga ka tope e te hanga e o identify ko ha ko e purpose. Ha ko te God given purpose. Kako wata e tala monu. Ia ki nau tolu toa. Na nau kau mai. One way or the other. Sisi o pe lahi. Kako e katoa e ngahi tokon mo ngahi popo. Mo ngahi lotu. Nau contribute katoa pe ki halafononga tawa mai ki hani. Mo ngahi lava mea mo ngahi pore o halafononga. Kaku anu lau tako e Johnny the beginning. Tau hanga ki he ngahi malolo. Kume o tau iwi o kamata tau fo o tau lulu pe ki he pomete. Mo lahi a pito. Mahalo ko ngata pe da programa ha ni piven o fa tu ke te ko o fa ke mau ha ngahi aho Christmas fia mo ta fo o mi tongan pe mo family ka ta toki filongo aki I he ta foki me ko ta fo o. Fa sol. Fa malo te ke mo tol kai I he lava ko ia ke whakakato e tau programa fa o ko ke tau ni pe mo whafofonga ko ia. Whalearea tonga tapwhitu, piven piukala. Ia ku ma whahoko maua to ai pe ai tau prokalama koe whatufonua fōu. Koe whamalo lahi whaosia tu ke teki mou tolu ko toa pe o ku mou mamatai, pe mou whanongo mau pe I he tau prokalama koe ni. Koe ngā koe prokalama whaosia ni whatufonua fōu ke tauni. Whamalo lahi atu. Koe whaki aha prokalama ia e pe he ku currenti, lea me sanuari ki tisema. Ka koe whamalo lahi atu ke teki mou tolu ko toa pe ka sponsor. Ki mo tolu ko da pe ka popo mo mamata e prokalama pa ko habe ha fainga tokoni ku ke fai direct pe indirect o ku famalo la hia tu pe medea pe mo vipon media ko inga ko mo tokoni ko da pe wa ni I ku mo tokoni ki he ka sponsor ko ia ku fa o ato na hingoa o ngau e ke ngai service ko ia o tafe mai ai ki he vipon media o ato da ngai prokalama famalo la hia tu me loto hounga me loto fia ka te mo tolu go mautui pe I he whaunga koia o whatufonua fo au hange koe kuma whatala noa atu ki ai koe tala noa pe ke sistemi pa mai whaunga o tuku atu ke whahe me ai o ko ikai ke te ai whahinga tau mo a kehe ia me ai ke pehe kua whainga koe tala noa pe ke ngai mea to don ke whale lei pe koe mea lei pe o fia mau ke whale lei ka pau koe mea I au tonu pe whalerei pe kau ki kai kua ha mo tāna ki ma modol koe mea au tonu ka koe mea lele tau tala noa koe ngā ke lang hake aho tau whanua pe ke malu iho tau tu mo no whare pe mo hou eki pe mo ki tau tolo I kakai pe tau hoko adoai tau mo I kake koe whakamalo ia ko atu pe dea ka ma piven piukala pe mo e whatwhanua fo au ka te mo tolo I ta o foke mo mau ha Christmas fia ko tu ko me alahi o tau hanga tu ki ai ko nga ke tau hoko atu mo tau ngai family ki Christmas ke foke ngalo e ai pe ngai family te tau tolu hoko ngai pure ke te tau tolu hoko ngai famamai o more ni I ka kai whalalaanga I ngai family pe kwa me mi pa ngai family ko fo ke ta pure ta do ke me ko ya pe ke mo la vai o ma o Christmas fia ka ku o atu pe tala monu ke ki mo tolo no ko toa ko ha to kunga o mo ui me hala fononga o ta foua ko me ko do pe ta fai o ta fai ke pelele ta ha
pe mo tau amanaki atu mo falala ki o tua ko tau lotu ki ai tene hanga malu ki tau dolu mo tau ngai family mo tau whanau i he whanonga tau whai ko ngai ngawe ko doa be tau whai ki hele lei whakaloku fua o i whanua pe mo i kakai i hene behe ma o tala manu atu mo ma o Christmas fia pa mo ngahi tau wha o manu ia ngahi aholotu fia whauri tokanga ngai taimi koe ni ngai taimi ene ulahi a extiteni ka pau ke mama kawa malohi tokanga au pito ngawi aki taxi heka he taxi to dong ave koe ke fitu ke alki ai o si ho mama kawa poko wha fia malo lo heka taxi foki api ko ngā tene malu i koe ke ngā ke aho koe hoko o ke lava pesi o whanau o ke sio atu ki a te koe ta ka bihe foki hoa ko ngai aho lotu ngai aho lele ia ki tau alki whare lotu whafo o ngai mea ko toa be te teo ki tau foki mai i tau fo o whamalo lahi foki tau kau sponsor ka ki ngalo tau kau sponsor ko toa be mo sponsor ngai polo kalama ko toa be me Bipon Media tau te fito ki tau ngai sponsor ko ia ko e South Pacific Loans whakamalo lahi atu ki a Stalik Tupo kau maa kau ngawe ko toa be South Pacific Loans ko ngā kuna autokoni me he tau ki he tau i hono sponsor ko e ngai polo kalama ko toa be kau ke fia mau hao no kau ke fia mau ke fia mau haseniti ke tokoni atu ki a te koe e lava ai South Pacific Loans ke nau tokoni i koe iha whahinga taimi be to be telefoni pa ke telefoni i noa walu nge au walu hiva walu o ke tala noa ke Stalik Tupo mo nau kau ngawe ke ngatai o koe be nau kau ngawe tonga i he South Pacific Loans te ke lava tala noa ki ai nau tokolahi pe te ke lava telefoni pe he telefoni 0800 88 98 88 o ke tala noa ai ki a Stalik Tupo pe mo nau kau ngawe koe tau whare kai koe ia koe E-Haven Kitchens ama nau seafood koe sauce koe unau ngawe aki ki nau seafood ko te ke mao pe koe ai uo koe mussels koe hafua koe ika koe feke koe ota me hafua koe mao pe koe la po whatau koe sauce koe unau ngawe aki mo yanga koe hono cookie koe mea koe kai tike lava mao koe E-Haven Kitchen pe oku nau lava ngahi a sauce koe ia ko sauce koe ia ka ngahi flavor nau hui pe ka ngahi whapuripuri ko toa koe ia te ki toki lava poko tesi ia E-Haven Kitchens aloha ke pe ki he mea ke pe ki he whitaha F o e Pottage Road i loto o tahuhu pe te ke telefoni he telefoni koe na noa ua taha ua fitu waluono hiwa ono o lea ki whina po kata hai kau ngawe ai tena lava o yang matua tonga koe ni o tokoni koe ngai business tonga eni o kuna tokoni ki o tau community ihe tato fito ihe ngai mea tokoni meitahi fulahe tau kai taimi lahe tau fulahe tau kai sipi mo pulu masima me hafua todon ke whapalanisi aki hao kai hao seafood ka pau waha ngai katoanga ko ke loto ke na ulava atu o set up ngai katoanga ko ia peke fitu taka na do na e hoko me be heni he konki mo atau me mai ngo ekministani tonga heni ma proklama pe na e hanga E-Haven Kitchens o set up e mau te ple pe mau tese na food ko yami E-Haven Kitchens i loto o tahuhu no aua taha ua fitu valuono hiva ono ko e tau live stream o ku mauge kole atu peke mo dolo ko e osiko ne tau proklama he ahoni ele hoko atu pe live stream ya mau ngawe fai be mo tohi atu pe tau news he tau pe Facebook mo da website ka ko pau ku ai hau fahinga ka toanga i New Zealand o ke firma o ke fai tai pe ke fitu taki mai i he fika telefoni no wataha ua no anima no aono no fitu no wataha ua no anima no aono no fitu i he
live stream ka mau aloatu ki mau tolu mau me faita o aloatu ki feitu fa hoko ai o live ho katoanga ke mamata mai ki ai ai toinga ho family pa mo mama ni katoa ko e heaven kitchen ia a ko e bipon live stream ia a te ke lava fitu taki mai no wa taha wa no anima no fitu a na ki ke fitu taki mai ai i ha o fia mau a live stream ko e tokona ko e weekend ni te mau whahoko e live stream pe me Melbourne, Australia ai te mau iai o whahoko ai live stream iai i he birthday tau ta havalu i he aha tokonaki ko ia o e weekend ni ai ko e tople lulueni whalaite pe aho tokonaki te mau iai i he whahoko e birthday ko ia ki Whenemui ko Sabina te ma iai o hulu mai live stream ko ia pe me Australia tok foki mai ki he ni moni te o hoko ate tau live stream ko ia pe me New Zealand ko iai ko e telefoni ena telefoni mai o puka ho live stream ko ngai ulahi apito ngai fatongia ngai live stream ko ke mau ha time ke puka mai ai ko tau fale vala ko e tau fale wala koe i tonga eki. Ki mo tolu koe mo i tonga eki. Koe tau wiki ka hau. E lere e mau seila eki he Christmas. Lava mahake ki ai i wiki ka hau. Tu site pule lulu falaite. Whaka tau pe moe. Ngahi wala ke he o atu. Kia mi he page fashion store i loto nuku alo whate ke mau ai. Tata te whito ki ho whanau. Whangi kaure ka mau katoa te wala koe ni. Kia tiki nau tolu wala ke kaure ka tangata. Wala ke whanau whiwhine. Whangi whanau whiwhine. Ngahi aho lotu koe ni ke nau tui pe ngahi wala koe ni. Pea ma ni ihi o ngahi uta e awat pe moia. I he pongpong tu si te ki tongana. Te ke lava o ala ke kiai. Ke kai whiwhine, iai pe ngahi wala polo, ke i lere pe whoke ngahi polo kalama ko ia, ka ke whemau ke ota ha wala mari, lava le rei, ke whahoko mo ia, he page fashion store, i loto nuku alof. Ka telefoni ena ua fitu, tol ni mao no, pe malwalu ono, nima tol ono, i he page fashion store, i loto nuku alof. Ka time koto, ke whakatau ai, iai, o tokon lahi ia, ki tau ngahi kolokalama ko ia whako, hange koe FATUFONUA whao. Ko tui koe ngā taia o e ngahi tuwaki, o kulawa ki o atu kai mei heni, apa mo e whakamahalola hea ke tiki mōtolu, ihe mo kau mai ki tau kolokalama, ka mo mea, tau toki whelongoaki, ihe whoki mai ko ia, e tau kolokalama, ihe tau whao, o whatu ke tiki mōtolu, kono kotoa pe. Mahina
langit sa fitonia. Hulumiyay ako mabotoa. Walang itatapo o polinesiya. Efekta pagi o ane apuki.